Opština Senta se prostire na površini od 293 kvadratnih kilometara, na kojoj živi oko 26.000 stanovnika. Geografski položaj Sente je idealan, jer grad raspolaže odličnim drumskim i železničkim saobraćajem, koji Sentu spaja sa sve 4 strane sveta. Putna mreža obuhvata lokalne puteve u dužini od 25 km, regionalne u dužini od 33 km i magistralne puteve u dužini od 7,5 km, a severnu Bačku i Banat od 1963. godine spaja drumsko-železnički most kod Sente. Davne 1973. godine osnovano je i registrovano preduzeće Pristanište Potisje Senta sa osnovnom delatnošću prometa građevinskog materijala. Godine 1979. do 1981. preduzeće zauzima svoj današnji strateško-geografski položaj na desnoj strani reke Tise, na 121. kilometru u dužini od 1,5 km na ukupnoj površini od preko 20 hektara. Zbog svog izuzetnog položaja, pristanište Potisje Senta je odlukom Savezne vlade proglašeno kao međunarodno pristanište. Ova strateška luka, koja je danas definisana kao akcionarsko društvo, ali pre svega kao robno-transportni centar, integriše rečni, železnički i drumski transport u funkciju multimodalnog transporta. Novi kapaciteti skladišnog prostora, koji ukupno sa starim čine 18.300 kvadratnih metara, u mnogome olakšavaju i unapređuju poslovanje ovog modernog i savremenog robno-transportnog centra. Položaj luke lociran je na strateškoj tački, u industrijskoj zoni, na reci Tisi u Senti, i što je najbitnije, predstavlja jedinu međunarodnu luku na ovoj reci. Primarno, cilj luke je da prihvati prevoze svih vrsta roba od Rusije do Ušća i dalje preko Dunava, a sve u cilju smanjenja sve većih transportnih troškova drumskim putem. U luku Senta mogu doplovljavaju sva plovila do 1800 tona nosivosti. Luka Senta također posjeduje javna i carinska skladišta zatvorenog i otvorenog tipa, kao i carinski terminal kako za drumska i železnička vozila, tako i za sve vrste plovnih objekata. Bitno je napomenuti da se pretovarni kapaciteti luke ogledaju u izuzetnoj tehničkoj opremljenosti i da iznose zavidnih 1.000.000 tona različite robe godišnje. Luka Senta raspolaže sa ukupno 18.300 kvadratnih metara zatvorenih skladišnih prostora, od čega 1.300 kvadratnih metara čine javna carinska skladišta. Pored zatvorenih, kompanija raspolaže i sa 20.000 kvadratnih metara otvorenih skladišnih prostora, od kojih 5.000 kvadratnih metara čine carinska skladišta. U skladištima kompanije može se vršiti prijem, skladištenje i izvoz raznih vrsta roba koje ne traže specijalne vrste i uslove skladištenja. U ovu grupu roba spadaju stočna hrana, suvi repeni rezanci i razne vrste žitarica, kao na primjer kukuruz, pšenica, soja i razna rifuzna roba, to jest roba u vrećama. Također, vrši se i skladištenje tečnog naftnog gasa, kapaciteta 1000 kubika sa uređajem za pretakanje i transport za potrebe kompanije Eurogas, koja je također kao i luka Senta, članica Lion grupe. Eurogas se danas nalazi među najvećim uvoznicima gasa u Srbiji i pored transporta gasa vagonima i kamionima, u velikoj meri koristi se transport brodom. Luka Senta raspolaže sa velikim voznim parkom, dok se za prevoz tečnog naftnog gasa iz Rusije do luke Senta koristi flota kompanije Eurogas, koja je sastavljena od 3 rečna broda i 1 barže. Tečni naftni gas se dalje transportuje kamionima do krajnjih kupaca. Kao značajan segment poslovanja luke je i kontejnerski terminal koji integriše 3 vida transporta: rečni, železnički i drumski. Luka raspolaže sa dizelicom univerzalnog tipa, koja je osposobljena za manipulaciju svih vrsta velikih kontejnera bruto težine do 25 tona. Sve ovo definiše luku Senta u jednu modernu luku koja je izuzetno opremljena sa svim potrebnim kapacitetima i lučkom mehanizacijom koja može da odgovori zahtevima novih, kako domaćih, tako i inostranih kompanija. Strateška pozicija luke, mogućnost carinjenja i skladištenja robe, pretovarna mesta za plovne objekte, mogućnost uplovljavanja plovila do 1800 tona, čine luku Senta u jedan modern i savremen robno-transportni centar. Luka Senta, moderna luka u kojoj se ukrštaju 4 strane sveta.